guitar gently weeps. I look at the floor and I see him, it's weeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to fold your love. I don't know how someone controlled you. They sold and bought you. I look at the world and I notice it's turning. Still my guitar gently waves. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently waves. I don't know why nobody told you how to fold your love. I don't know how someone controlled you. They sold and bought you. I look at the world and I notice it's turning. Why my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. Pogledam ljudski rod. Ljubav je zaspala, ljudi, dok moja gitara nežno jeca. Pogledam, vidim pod koliko za metlom žudi, još uvek gitara mi nežno jeca. Ne znam zašto vam nisu odali, kako da vam se ljubav rascveta sama. Ne znam kako su vama upravljali. Kupili su vas, pa su vas prodali. Pogledam ovaj svet i primetim da se vrti, dok moja gitara nežno jeca. Na svakoj grešci učimo se do smrti.
Još uvijek gitara mi nežno jeca. Ne znam, na pogrešan put ste bačeni. Svako od vas je iskvaren bio. Ne znam zašto ste tako izopačeni. Niko vas nije upozorio. U čemu je po meni najveći značaj sastava Beatles? Oni su u najkraćem mogućem roku, dakle u roku od manje od godinu dana između albuma Revolver, koji je nagovestio u kom će se pravcu kretati karijera sastava Beatles, i albuma Narednih Pepper, napravili revoluciju u svakom pogledu, muzičku revoluciju. Oni su za tih nekoliko meseci, dakle, napredovali kao kompozitori, kao tekstopisci, kao instrumentalisti. Bili su koproducenti albuma, bili su koaranžeri albuma zajedno sa Georgeom Martinom. I to je nešto što se od tada, dakle od 1967. juna, kada se pojavio album Narednih Pepper, do danas nije ponovilo. Takav iskorak od 7 milja, i kako se to kaže u pričama ili bajkama, do dana današnjeg niko nije napravio. U tome je značaj sastava Beatles, odnosno njihovog albuma Narednih Pepper, koji je kasnije i do dan danas proglašavan najboljim albumom, sa najboljim pesmama, sa najboljom produkcijom, sa najznačajnijim omotom, koji je takođe proglašen najboljim omotom u istoriji pop rock muzike. Apple he won't hold him, rolled him, he got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what to please. U mnogim od nas, pa eto ni ja nisam izuzetak, spominjanje imena Beatlesa budi nostalgiju. Za mnoge od nas Beatlesi su pasoš za putovanje u bolju prošlost, u ono davno veče kad smo prvi put čuli Yesterday, ili u onaj davni dan kad smo prvi put na zimskom raspustu u školskom programu videli film Let It Be, ili u onaj dan kad smo prvi put čuli album Abbey Road, svejedno. Beatlesi su dakle deo tog minulog sveta. Međutim, Beatlesi nisu ostali u tom svetu. Muzika Beatlesa za mene jednim delom jeste nostalgija, ali jednim značajnijim delom ona to nije, zato što nije ostala u svom vremenu i u vremenu u kome sam ja bio mlad kao Beatlesi u to doba, već je ta muzika nešto što decenijama nosim sa sobom i uvek iznova preispitujem, kao i svaka velika i značajna umetnost, i muzika Beatlesa ume u svakom vremenu da progovori na neki nov način i da nam ukaže na neke svoje dimenzije koje ranije nismo bili u stanju da primetimo. To naročito važi za onu etapu rada Beatlesa nakon albuma Rubber Soul, dakle za onu koja počinje od albuma Revolver i traje do kraja, do raspada grupe. Ta muzika jeste muzika benda koji je konačno osvojio one visine na kojima može bezbedno da se poigrava sa svojom umetnošću, na kojima može da preispituje i eksperimentiše izražajne mogućnosti muzike koju stvara, i ta igra na albumima Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, zatim na belom albumu, pa i na dva posljednja albuma, na Let It Be, na Abbey Road, jeste ono što pleni, ono što osvaja. Ta igra za mnoge je bila provokacija, kao što i inače mediokriteti vrlo često igru shvataju kao provokaciju, zbog toga mnogi nisu razumeli Beatlese toga vremena, no oni su, ponavljam, imali tu moć i tu popularnost koja im je omogućavala zaista da se slobodno prepuste umetničkom stvaranju. Beatlesi su bez sumnje jedan od najboljih bendova prošlog veka. Oni ne samo da su uticali na muziku i muzičku industriju, već su uticali na cijelu društvenu i kulturnu revoluciju 60. godina. Kao pojedinci bili su veoma talentovani muzičari, ali zajedno su uspeli da nekako stvore i prošire muzičke pravce. Nešto što ih izdvaja kao grupu možda jeste njihov šarm, koji nam pomaže da ih vidimo donekle kao obične ljude, a ne kao možda neke nedostižne bogove kako možda gledamo neke druge muzičare, a također ono što ih izdvaja od drugih grupa jeste njihovi tekstovi možda, zato što su zaista prelepi i
nekako, uglavnom su zasluženi Lennon i McCartney za to, ali dobro. S druge strane imamo neverovatne melodije koje, kao neko ko svira gitaru, obožavam i koje me mnogo inspirišu i nekako uživam u muzici više zbog njih. Ja sam neko ko je došao do Beatlesa istraživanjem. Ja sam dete koje je volelo tvrdi zvuk heavy metala, distorzije na gitari. Beatlesi nisu negde bili nešto što je bilo primarno na mojoj playlisti, da budem iskren. I onda nekako preko oca, preko nekih drugih ljudi, ja sam stalno slušao o Beatlesima, o tom neverovatnom bendu, o neverovatnim muzičarima i na prvo slušanje nisu prosto uzimali moju pažnju, ali nekako uvek to zahtevalo naredno slušanje i naredno slušanje i naredno slušanje. Oni su za mene postali acquired taste, nešto što sam ja vremenom naučio da volim i cenim. I onda posle kopanjem i istraživanjem po tom neverovatnom bendu, kad pomislite da su McCartney i Lennon da su pisali muziku na salvetama, u pubovima, u roku od nekoliko minuta, da je prosto prošlo od Please Please Me do Let It Be je samo 7 godina prošlo. Taj bend konstantno održava svoju muziku svežom. Konstantno daju nešto novo, iskonsko i organsko publici. I onda, voleli taj muzički stil ili ne možete da ne cenite i ne možete da ne volite količinu ljubavi i kvaliteta koju su oni prosto ostavili muzici. I u svakom smislu, apsolutno, predodredili budućnost rock'n'rolla u svakom smislu te reči. Ono što je meni bio jako zanimljiv podatak vezano za Beatles jeste što pre njih nije bilo mainstream, nije bilo očekivano od rock bendova da sami pišu svoje tekstove i da sami apsolutno u svakom segmentu diktiraju muziku. Muziku dosta više od tekstova, ali to nije bila primarna stvar za tekstove. Walter's got what he got on the side, but he won't spine the cracker. He got feet down below the knee. Beatlesi su igrali veliku ulogu u mom detinjstvu, kako u otkrivanju dobre muzike, tako i u naravno likovnom aspektu o kojem se sada najviše bavim. Sa mojim sazrevanjem i odrastanjem dolazi neko jako lepo nanovo istraživanje njihovog stvaralaštva, zato što imam bolju sposobnost da razumem njihova dela. Beli album je za muzičku scenu naravno revolucionaran, ali takođe i sa likovnog aspekta je nešto što nikad pre nije urađeno i zato sam izabrao baš tematiku belog albuma i baš pesmu Piggies zato što je subversivna i zato što jako cenim korišćenje umetničkog stvaralaštva i genijalnosti Beatlesa radi širenja neke poruke, tako da to je neki manifest moje ljubavi prema njihovom uticaju na mene, uticaju na svet i naravno ljubav prema njihovoj muzici i prema nečemu čime se ja bavim, što je grafički dizajn i vizualna umetnost. Na izmaku je 2020. godina, jubilarna godina, gde obeležavamo pola veka od raspada grupe Beatlesi koji se desio 1970. godine, a u mojoj ličnoj hronologiji proteklo je već 40 godina od kada intenzivno slušam Beatlese, živim sa Beatlesima, sviram i prevodim njihovu poeziju. Počeo sam kao klinac, kao tinejdžer da ih slušam. Rođen sam 68. Dakle oni su još tad bili aktivni, doduše ja nisam mogao da slušam i to da pratim. Ali kažem, kao tinejdžer bio sam fasciniran, dobijao ploče koje su mi roditelji povremeno kupovali. Bio sam zaluđen i ostao, pevam i dan danas i pevušim, razmišljam o tim stihovima, o tim harmonijama, naježim se, često rasplačem svirajući, slušajući i razmenjujući iskustvo o Beatlesima sa drugim ljudima, mladim i starijim. U svakom slučaju reč je o zaista
vrhunskom umetničkom dostignuću tih mladih ljudi i njihovog mentora Georgea Martina. Ti, crna ptico, što pevaš u gluvo doba noći, podigni slomljena krila, nauči da letiš i pođi. Ti čekaš u samoći i živiš za taj trenutak da vineš se. Hoćeš li moći? Ti, crna ptica što pevaš u gluvo doba noći, a nauči već jednom da gledaš, podigni klonule oči. Ti čekaš cijelog svog veka trenutak kada će doći tvoja sloboda daleka. Poleti sad, crna ptico. Poleti samo i pođi. Poleti pravo ka svetlo mračne i crne noći. Come together right now, whoa, over me. Pa, ja inače ne slušam stranu muziku i nekako smatram da mi je neophodan taj naš ritam i taj naš duh i naš jezik da bih osjetila pesmu. Ali neću sad da kažem izuzetak su Beatlesi, nisu izuzetak Beatlesi, samo što mislim da kada govorimo o Beatlesima, oni ne dele ljude na one koji ih vole i na one koji ih ne vole. Prosto svi znaju za njih i znaju da je to jedna četvorka koja je baš uradila ono što jeste zadatak čoveka na zemlji, a to je da na neki način uključi i svoju ruku u pisanju istorije. Tako da oni jesu pisali istoriju, ali ne samo svojim pesmama i svojim nastupima, koncertima i grupom ljudi koja ih je pratila i volela i obožavala, nego time što su nekom promenili dan, na primjer, ili time što su nekog promenili, što su tim nekim svojim duhom oni zapravo doprineli samom čoveku kao pojedincu. Najpoznatija četvorka na svetu, i bukvalno svi znaju te ljude, to su članovi benda Beatlesi. I oni su definitivno ostavili trag na cijelu našu budućnost i na cijelu sadašnjost. I uticali su na sve muzičke žanrove, kako nekada, tako i sada. I iskreno, mislim da svaka osoba na planeti Zemlji zna za Beatlese. Svete šta da se radi, mala je rušna, ja sam skrušen. Kaži svete šta da se radi, ona misli na njega, pa nosi crno na sebi, no on k njoj više ne bi, nosi crno na sebi. O svete šta da se radi, mala je rušna, ja sam skrušen. O svete šta da se radi, ja mislim na nju, a ona bi da bude s njim, pa iako to tek je hir, ona bi s njim. O svete kad će da shvati, da će uz njega samo da pati. O svete šta da se radi, mala je rušna, ja sam skrušen. O svete šta da se radi. O svete kad će da shvati, da će uz njega samo da pati. O svete šta da se radi, mala je rušna, ja sam skrušen. O svete šta da se radi, ja mislim na nju, a ona bi da bude s njim, pa iako to tek je hir, ona bi s njim. O svete šta da se radi, mala je rušna, ja sam skrušen. O svete šta da se radi. Iz mog prevodilačkog pera izašao je prevod knjige Revolucije u glavi, pesme Beatlesa iz 60. Autora Iana McDonalda. To je verovatno najsveobuhvatnija analiza
umetničkog rada, dela, kreativnog dela i muzičkog rada ove četvorke iz Liverpoola. Smatram da su Beatlesi, da muzika 20. veka, popularna muzika, može da se deli na period pre Beatlesa i posle Beatlesa. Oni su ta razdelnica u načinu stvaranja muzike. Beatlesi su rock grupa koja je imala najveći uticaj i danas i tada na cijelu muzičku industriju, bez obzira na žanr. I oni su postavili te rekorde koje je sada nemoguće srušiti, nemoguće oboriti, nemoguće doći, moguće je doći blizu, ali jako teško i to retko neke svetske, najbolje svetske, najpoznatije svetske zvezde uspeju i stvarno je to nešto čemu se treba diviti. Prelivaju se reči i plove kao beskrajna kiša iz papirne šolje. U svome posrtanju nečujno hode ka drugoj strani vasione. Talasi radosti, jezera tuge, kroz otvorene mi misli struje opsedaju me i miluju me. Jai Guru Dev Om, ništa te neće promeniti, svete moji. Ocija od svetlosti koja se prelama kao bezbroj očiju na milione, predamnom igra i zove ka drugoj strani vasione. Misli vrludaju poput nemirnog vetra u poštanskom sandučetu. Slepo se kotrljaju na svome putu ka drugoj strani vasione. Jai Guru Dev Om, ništa te neće promeniti, svete moji. Sve senke sveta i zvuci smeha kroz otvorene mi uši zvone, dozivaju me i gone. Besmrtna ljubav što nema granica, kao milion sunčevih lica, obasjava me i zove ka drugoj strani vasione. Jai Guru Dev Om, ništa te neće promeniti, svete moji. Beatlesi su za mene nešto stvarno izvanredno, nevjerovatno. Nešto sam počeo da ih slušam od malena. Saznao sam za njih zapravo od svog tate i kasnije sam nastavio da ih slušam na svoju ruku jer su stvarno bili nevjerovatni. I kroz vreme kako sam odrastao sam shvatio da njihovi tekstovi zvuče drugačije, imaju drugačije značenje. Kako sam nastavio da se bavim muzikom, kako sam svirao njihove pesme, sam primetio da svaki put svirajući njih ili slušajući da se primeti nešto novo, nešto što ranije nisam čuo. Beatlesi stvarno imaju nevjerovatan način izražavanja, nevjerovatnu poeziju u pesmama. Glavni razlog možda nekako zašto ih volim jeste zapravo neka sreća i nada koju oni pružaju nama kroz te pesme i pomogli su mi da se povežem ne samo sa drugim ljudima, nego i sa gitarom, sa istorijom i nekako možda najbitnije, pomogli su mi da se povežem sa sobom i mislim da, iako sad posle mnogo decenija, iako nisu toliko popularni kao što su bili, i dalje imaju uticaj na mnogo ljudi i mislim da muzika koju danas poznajemo ne bi bila uopšte takva da Beatlesi nisu zapravo postojali i oni su jedno divno iskustvo koje bi svako trebao iskusiti bar jednom u svom životu. Postoji mesto gde uvek mogu da odem. Kada sam pun teskobe i kada sam žalostan. Tamo su misli moje i tamo časovi ne postoje. Kad sam sam. Mislim na tebe u tišini i sve što činiš i govoriš vrzma mi se po glavi i tad se javi u mislima mojim. Ja samo tebe volim. U moje misli tuga se ne može skriti. I to je sve. Ti znaš, zar ne? Nimalo tužno neće ni sutra biti. I to je sve. Ti znaš, zar ne? Postoji mesto gde uvek mogu da odem, kada sam pun teskobe i kada sam žalostan. Tamo su misli moje i
tamo časovi ne postoje. Kad sam sam. Go and have a dreadful night. I'm back in USSR. Joe Halaki, boy. Back in USSR. Been away so 1. septembra 1962. godine moja generacija krenula je u srednju školu, prvi razred srednje škole. Samo mjesec dana kasnije, 5. oktobra, svet je uzburkao prvi singl grupe Beatles. Naravno, to ludilo zakačilo je najpre Englesku, zatim Evropu, Ameriku i sve do Japana. Mi smo Beatlese doživjeli kao zaista 8. svetsko čudo. Sve naše knjige, sve naše sveske bile su ispisane imenom sastava Beatles i članovima grupe John, Paul, George i Ringo. Dakle, to je bila jedna zaista neverovatna, do tada neviđena histerija, svima nejasna da neko samo zbog jedne ploče zapravo napravi takav haos na svetskoj sceni. Beatlesi su za moju generaciju bili možda i najveći događaj koji se desio na muzičkom planu ikada. To su kasnije vremena iza nas potvrdila i nema sumnje da je moja generacija, bez obzira što nas danas klinci nazivaju matorcima, imala veliku čast, priliku ili privilegiju, bolje rečeno, da doživi u pravo vreme pojavu jednog svetskog čuda, kao što rekoh, 8. svetskog čuda sastava Beatles. Su tako savršeno svirali muziku da svako može da razume to što oni žele da kažu. Bilo da je osoba muzički obrazovana, da ih izvodi profesionalno ili ne, da neko samo sluša u sobi, uvijek umeju da izazovu neka osjećanja, neke emocije, pa čak i sećanja. Igra je prestala onog trenutka kad su osnovali kompaniju Apple. Tada je u tu igru ušao novac, a gde u igru uđe novac, tu igra prestaje. I čini mi se da nije Yoko Ono ta koja je uništila Beatlese, kako se obično misli, nego je kompanija Apple, njihova vlastita kompanija, ono što ih je uništila. Zanimljivo, nakon raspada grupe, oni su nastavili da stvaraju, ali niko od njih, sa izuzetkom možda Georgea Harrisona, nije stvorio nešto što bi se moglo meriti sa onim vrhunskim radovima koje su stvarali u vreme dok su sva četvorica zajedno bili deo grupe. To svedoči o tome da je za nastanak umetničkog čuda kako su bili Beatlesi neophodna neka vrsta hemije, neophodno da se spoje okolnosti, vreme i pre svega ljudi, stvaraoci koji će jedni na druge uticati na takav način da stvore nešto tako neponovljivo i nezaboravno kao što je muzika Beatlesa. back in US, back in US, back in USSR. Po ceo dan ja, meni, moje, ja, meni, moje. I cele noći jedino to je ja, meni, moje, ja, meni, moje. Plaše se sa tim da prestanu, da? Svako tu priču ispreda. Granice za njih ne postoje. Po ceo dan ja, meni, moje. Sve ovo što čujem sad, ja, meni, moje, čak i ove suze i ovaj jad, ja, meni, moje, igre se ove ne plaši niko. I svi to govore već toliko tečnije nego vino što je. Sav život tvoj je ja, meni, moje. Pre njih, naravno, imali smo autore koji su sami pravili i izvodili svoju muziku. Sjetimo se samo bluzera iz 30-ih i 40-ih. Ali sa pojavom Beatlesa ceo proces stvaranja muzike, popularne muzike, je potignut na jedan viši nivo, u smislu profesionalne produkcije, ali novitet je bio to što su snimali, što su muziku pravili sva četvorica članova benda, a studio je bio tu samo da aminuje ono što oni naprave.
taj deo smatram da čini Beatlese drugačijima od svih ostalih, zato što su oni bukvalno preveli popularnu muziku iz nekog formalnog perioda, iz velikih orkestara, u neku muziku koju mi poznajemo danas kao komercijalni proizvod. U današnje vreme je to poprimilo neki drugi oblik, ali mislim da Beatlesi kao popkulturna pojava su bili inspiracija mnogima muzičarima od 60. do sada, a evo, drago mi je što krajem 2020. sam imao priliku da učestvujem u ovom filmu, izvodeći jedan prepев pesme Beatlesa i evo, ovim nekim svojim kratkom impresijom o njihovom radu, što smo imali priliku da obeležimo 50 godina od kraja, od završetka raspada benda i posljednjeg njihovog albuma, i nastavit ćemo da slušamo Beatlese i da tražimo inspiraciju za svoje muzičke stvaranje u njima. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. If I run away from you, that you would want me to, but I got a big surprise. Oh, 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 oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 oh. You, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Moj lični neki, da kažem, mali doprinos svemu toj kreaciji jeste knjiga Ka drugoj strani Vasione, gde sam pesnički preveo 100 njihovih pesama sa manjim ili većim uspehom. Planiram tu knjigu da sredim, da popravim i da izdam jedno drugo izdanje. Beatlesi su večita, nepresušna fascinacija, uvek se oduševim kada otkrijem neki novi akord ili harmoniju koju sviram učinim preciznijom, da li to sam otkrijem ili mi neko pokaže, svejedno. A najviše volim da delim fascinaciju Beatlesima sa svojom decom i sa đacima kojima predajem i sa kojima volim da muziciram. Kad uzmete u obzir da su Lennon i McCartney to doneli rock'n'rollu, da su doneli potpuno novi muzički stil koji je evoluirao kroz godine i uvek bivao poželjan i nov. Možete samo da kažete da pričate o najvećem bendu svih vremena. Juče još samo sve moje brige ko da su bile negde daleko. Još davno. Sada su izgleda ovde. Kao da ostaju samo. U ono juče verujem samo. I evo, iznenada nisam ni pola čoveka koji sam bio nekada.
Samo još sen postoji. Svila se nadamnom sada. Juče je došlo iznenada. Otišla je taj dan. A zašto? Ne znam ni sam. Nije mi htjela reći. Zbog jedne reči. Neoprezne. Sad posle svega čeznem za onim juče što moralo je proteći. Juče još samo ljubav je bila tek igra, da se olako poigramo. Sada bih neku da odem, skriven da ostanem tamo, u ono juče, verujem samo. Blackbird singing in the dead of night. Take his broken wings and learn to fly. All your night, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Black